Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai majalo hita rigapan sigano paribata bani panurang sogot nerion, pasada hita furta, martongko mahita. Terima kasih Bapa, isombahkon uhur nami hubamu badi panurang sogoton. Alani tongtong doham namar mudu-muduhon goduk nami. Manramot daging pakonton nami, rosi masarihon ahana purluban nami das kubani panurang kon. Halanya bani panurang sogoton pe mangelek hanami hubamu asibuhi tarhorjawan hanami pamalaskon uhurmu torangi ham ur apa pikiran nai marhite hatamu asisa ganjang nerion hatamu in matotap nagabi oncolan haganupan pargulmiton nami bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijabe na siyam marianan bani panorang sogot nerion, nabu isi sehanami marhiteo ni channel YouTube on. Rigaban si ganu pari bata sogoton Sabtu tanggal 10 November tahun 2020 tersurat bani buku Matius bindu 10 ayat 10 onom nama katahon sonon. Kusuruh dohanima songon diri-diri kutungah-tungah ni begu. Alani ay maruhur mahanima songon ulok anjaha bujur songon asas. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lang habe ni bani perguluhan ta si sonari tumang hidup pak kon hita pangarsi-karsikon halani hapur sayaw ta. Tapi bani panorang di zaman ni Tuhan Yesus pe doma ipasingat ay maase iberi Tuhan Yesus do resep sonahi ta selaku halak na porsaya na mangirikon Tuhan Yesus asibuhi tetap mandalankon aha nagabi harosu nini bata maningon idingat hita do resep on. Nini Tuhan Yesus, kusuruh dohanima songon biri-biri. Na perlu bisa hali maningon takas bata. Hajong-jongon ta aima usih songon biri-biri. Artinya ay biri-biri maningon do dibuat ambuduni. Ya, maningon isukur. Jana biri-biri lang adong sinjatani lahuman lawan. Nah, halani ay biri-biri nalang marsinjata janah na maningon menghasilhon ambulu iya bani Tuhan ni nini Tuhan Yesus ya isuruh do hutongah ni beku. Tuhan Yesus menobut on sedolah humam biar-biari susiani atap behita halak napor saya. Tapi ase ibu toh kita takas. Hajong-jonganta maningon memberi buah. Tapi kita mengguluh itongah-tongah ni begu. Na ija ganup panorang boy tene hita madabuh kubagas bahaya. Nah, ra bani sebagian halak ya anggo sonai do daripada mandopak kon begua deranma lang pala mangrikon Tuhan Yesus on cara berpikir ni halak na pondok pikiran ni. Tapi dingat kita ma pori ni pe Tuhan Yesus marsuruh kita songon biri-biri utongah-tongah ni begu dingat kita ma napaduahon. Halani ay maruhur ma hanima songon ulok anjaha bujur songon asas. Na perlu ay ma idingat kita porini PHP ni kita songon biri-biri itongah-tongah ni begu mangguluh i dunia on na ganuk panorang boy tene ibundut musuh atape ibundut begu ni dunia on. Tapi maningon do hape ijolom hita
prinsip maningon maruhur songon ulok, jana bujur songon asas. Jadi Bapak Inang, ya, adong pangarusyon na salah sonon. Napintingkan maruhur diri, ya. Jadi ujungnya adong nomor 33, ya, ihorjai timbangan ni na maruhur dogan ai, ya. Adong ibagas parhorjaan, ya, ibain bani horjani panorang ni na maruhur dogan ai. Pakon buai ope contoh nalegan na masalah gunahon arti ni maruhur. Atap buai sobuton ta bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maruhur gati tumang ibahin bani hal-hal na negatif. Nah sasitong ni hajong-jongan ta maningon idingat kita selaku biri-biri itongah-tongah ni begu maruhur anjaha bujur. Jadi anggo kita usihan ni ori ni ibere dokter hubata resep ni tampar. Anggo ibere todu maningon hatolusi do ipangan hita. Ulang iurui hita. Jana sonai do homani anggo ihatahon tolu hali sadari maningon tolu hali sadari do ulang salih mangakon homani. Atape boiso buton ta na tulu hali ay mitor salimanga kon iben hita haganupan lang boiso nai. Nah, sonai do humani ibagas parguluhan ta si gano pari asibuhi hapeni memberi buah kita janah langgabe korban hita bani parguluhan on maningon do hapeni idinga kita resep on maningon maruhur songon ulok janah bujur songon asas. Jadi maruhur anjaha bujur lang sukup pitah maruhur tapi lang bujur. Lang sukup kopani pitah bujur tapi lang maruhur. Jadi maningon hadua si dotene resep on idalan kon hita ase goluhta bui tetap memberi buah nama der ibagas pargoluhan taon. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Asi ibagas pargoluhan nami si gano pari. Memberi buah nama der tongon. Asi porini pe goluh nami si pata. Songon itongah-tongah ni begu panoroh naganuk panorang. Boy tongon hanami. Mago kaho halani bagal ni parlajuan naman dora parguluhan namin. Tapi seng mabiar hanami. Halani ibu bayham hanami. Asi ibagas naman dopa kon haganupan in na perlu ipataridah kanami bani guluh nami. Asi maruhur janah tetap bujur hanami mandalan kon in. Halani porini petongon sonaha Tuhan. Bagal ni ancaman parlajuan sidopa konon nami. Anggo lang bujur hanami. Lang maruhur hanami. Rado tene gabe kaho hanami. Jana sebalik ni. Porini pe hanami. Doma bujur. Doma maruhur. Tapi adong tong nasihol mandabuh kon hanami. Nasihol magaguguluh nami. Kolong mudo tongon Tuhan na mangundingi hanami rosi na peluahkon hanami. Ase todumu matongtong Bapa na mangajari hanami. Ase tetap maruhur janah bujur hanami ibagas haganupan harosuh ni uhurmu. Amen. Oras bata ganupan, selamat pagi, selamat menikmati kebersamaan pakon keluarga hinaholongon ni uhurta jana. Selamat mar akhir pekan mahubat tahaganupan. Shalom.